Ko belai biang ye pay borok si bapak ye kanai ka video. Ko ma filai i ya kanai ka video title te filai tip hi ka video ka de syaf hanggai. Mantang amu bani sepentor. Kidan kidaus katukat ni sepentor kiba laya ab yang banyak sejawai. Te mulai sembaik udus. Udus la kam kerki la phone yang mantah. So ngarong la kam kerki an sia stad. Kemudian te ngisia kenduk sepentor. Ya fisia baje kita sia bro. Mantah ngalapai pentor begini sia. Ki. Mana? Tidak kan? Kiu ni ki muli sembaik mantah na jual. Dia bisa gumno mau mantah ba kumu bani semya tak baik. Cuman excited really. Excited? Na ifi lap ya kan ka baik mo ba fi mo bani semendang. Ngalap no Alex. Lam no Alex. Dia kadi ka jaka kadi hamare ai mo jual. Umulang. Dia kan doi ai kata ka baik mo kadi ba fi you. Ngamla ban disclose ka price te. Siapa bisibit mah? Dia discuss bisibit mah. Kena nak nyak kiu nama? Kira. Ha. Tu sia la ya dan sekemat. Dia mentangi la ya mi nang ni na pentor ngi mo ban lai sejuai tu sia la dang ya dabau sekemat kita sia la dan try. Lai baik try la dan. Ni ar na pemtahi. Mitsubishi tak na Mitsubishi li atai. Jing bolak nang thamai la palat. Tu sia la shu la ingi. Lah kemen pula your bike try. Doso. Just only 200. Ngin up ye kita sia kidang dan sedian. Ngamuk kila apa sekemat do ngamuk kila ingi ngamuk kila kemen plat mo ban li sembaik na do juai ngamuk tekila sia dabau. Siap apa ilat keluar? Nun taya ya. Ya nak? Apa yang mama ni? Lang. Ya bijai mah. Penuh mesiam lah dia push di sini ya. Ya. Empty bike semua. Kencengan di speed breaker. Cek. Suai. Jelek. This is Juwai bypass bro. This is the division road. Kani buat apa yang ni? Cepat drag race. Ya, krum truk sibet. Hangnya ni apa nya tenruk sa bagi truk hangnya. Oh, JCB bro. Oh my god. Kadang dan sekali. Di wilayah bro nang tua. Ngasering pengak ni. Excuse me. Tinggi ringin teruk nana ni kan. Baik. Oh, bang sena surak na. Pilih satu lat ni. Lat. Pipis dia. Welcome to Jantia Hills, bro. Nak tiba bang takut jadi ni lah, apa jual lah.
Oh, mentang di Tisha ni dukan. Ni di bantai bisnya mah. Tisha sudah rasa nama alba. Kam pangak kemudian. Mentang ladap Tisha, mentang li biang gini ki. Akan dia kajaka bang ipak, ikini ki baik jangi ani kelut cakatrap. Ini kajaka pak baik gini. Isang saprang, isang ki, we at Joy. Kali balik na. Ni. Nah. Ini kali balik. Dia mentah untuk perlok ula ya kenduk yu tu breu ba yu tu ba mentan wan nak kali. Dia ngatrai alam siang trai ngi mo banit pej mentai ka baik. Kini di tekalat nart yang tambangnya tu efisien fi bapai ni ke video kini kerja kari ngalapet bahan dari mana kini kerja kari aku ya ini kerja kari ni oh very clean oh lapoi terai oh kadang ni ke bike. This is the bike bro. This is the NS ABS 200. Mana baik kaya memang yang bike tu. Ni dah ke bike mo. Kebaik ni kadang temai palihat tang registration ni iru nomor hana ini iba men ni iba ila don duty di sipai te babak do zonga yo agani kebaik barang temai bah te sky cocktail mah lam nama bike is good bro. Oh power is very good. Suspension ru kambiang man nyata MT. Tambah kadang temai pan ni ke bike kadang ya tang kedan ya pras bong pras pa kilometer Praspanya pesan kilometer yang ya. Babak tu perang ada. Abias sama kaman dia mata. Tas bahas lah. Drive matching tu kadang telun nak ni ke bike. Tambah very instant pick up. Pick up is very good. Congrats bro. Congratulations on your new old bike bro. Mentang nilai adapt nangnya. Hey bang, how does the bike feel bro? Smooth as butter bro. Smooth as butter. Jangan. Bye bye cuy. Bye bye cuy. Dia mentang nyak biang yang kan ni ke Bajaj Pulsar NS jeng 2 sudah siap. Dia mentang ngilawan bam ngak company dia ya ka bang nomor bang akan pelat ngam sudan syura tak kamur benring ben sna video ngelak syuring ngelak su bam be off camera. Dia
mentang le biang sa pentor kata kerja ka bengi awan mene bengi nyakan dulu brokot te kidan katu kat ni kidos ki bayak ye ki skuti satai te mentang le ban sim tangi ki skuti ki baik ki jongki ai te non tupat nginyelit nak selalayeng Tetap badam. ini dosru un rane ka baik la dia sieng sa moyong nudus ha dia la subhabak ni perlang ah kini ka baik tang registration ro pat le ti uni ugai uni udus ngi menta uyo be lalang no le si ban ken be ha kaliang ka kasla ti lalang no first owner ti kador layo ka babit ba ngono mi turi pi kador ka dikat no nomor ba kalang yo le si mo yo kidan compromisation hapring jengki nomor ba nga mener nga kram norni re ka jinga deal ka jongki sia ai mene perbaki dang deal fihi nga mene nga nya be akan ka baik nga das baik I'm here for the joy ride only te tangkat tahi sangat sia ta ka baik te ngila dan mentah hang ni ha pentar mentangnya switch biang salalaki jongki baik lagi jagi skuti mentang ini nak ini nak selayang te keboleh sibun ya ka puan ba fila pelat na mentah mah ba fin pe ya ka video te nga aingo nga songo te ngin sia kendu pat ha kawai ka puan dang lasna biang sedak ka video te nga su kerman ba kan ka video ka bang aliam ta kan mah kan nang punya sultanat mah te tapi setenar wi ka video sobha share like subscribe kini ka channel ka jong te ngin sia kendung ngin sia sambyang pat hak wi ka por ka ba ngasna sedak wi pa ka video ngin sia kendung biang hak ta ka por to ko boleh subon signing off cocktail rides ngin sia kendung pa wi ka por te peace out.